Reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, nizere ko mumeze neza cyane. Ndagushimiye wowe wamaze gukanda subscribe, nawe utarakanda subscribe, please do it, bikore, kanda subscribe, ukore kunzogera, hanyuma birabyo biraza kugufasha kujya uba uwa mbere mu kugerwaho n'amakuru y'imikino. Sport Galaxy Rwanda tudahwema kukugezaho ubutitsa uko bwije nuko bukeye, every breaking news na handi wazisanga hatari hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Ndabakunda cyane, nizere ko kandi namwe mumeze neza cyane muri inshuti z'akadasohoka z'amakuru y'imikino Sport Galaxy Rwanda duhora tubagezaho. Niba hari amakuru menshi ushaka kumenya utakurikiye, sura zimwe muri video twagiye tugukorera kuri Sport Galaxy Rwanda, urazibona neza cyane, ugende wiyumvira byinshi bigenda bivugwa mu equipe ya ukunda, yaba za Rayon Sport, za APR Football Club ndetse n'andi makuru avugwa hirya no hino muri Afrika no ku mugabane w'Iburayi. Byose birahabaye kuko twabigukoreyeho tukubwira buri kimwe kigenda kivugwa muri ayo ma equipe. Nk'ibisanzwe rero tuje kuganira sport, nk'ibisanzwe tugiye kuba tugaruka muri transfer rumors cyangwa se amwe mu makuru ari kuvugwa mu ikipe ya APR Football Club, kuru yigura n'igurishwa abakinnyi ikipe ya APR Football Club bashyashya bagiye hanze. Bivugwa ko iyi kipe ibifuza hasi hejuru ku bubi na bwiza. N'abandi bakinnyi bagera kuri batatu namenye. Abakinnyi babiri ni abakina mu gihugu cya Côte d'Ivoire muri championnat y'igihugu ya Côte d'Ivoire, mu gihe umwe akina muri championnat y'igihugu ya Ghana ariko akaba ari Umugande. Abo basore rero ni banda, ayo mazina na yahe, bafite ibihe bigwi, nibyo tugiye kuganiraho muri kano kanya. Icyo mbasaba nuko mukomeza namwe gukanda subscribe, hanyuma tukajya tubana neza cyane. Sport Galaxy Rwanda twibera mu mikino, dukunda imikino, duhumeka kandi imikino. Sport is our universe, amakuru y'imikino niwo mugabane wacu twiberamo. So muri kano kanya rero munyemerere turebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwa mu ikipe ya APR Football Club. Ndabizi ko mu bitegereje muri benshi mushaka kumenya abo bakinnyi abari bo, kandi amahirwe menshi nuko iyi kipe ya APR Football Club ishobora kubaza basinyisha. Rumvikana ikipe y'igushaka byanze bikunze haba hari icyo yakubonyeho yifuza ko wazaza kuyifasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niyo mpamvu ngiye kwifashisha ikinyamakuru Foot Mercato cyatangaje aya makuru. footmercato.com nicyo nyesha aya makuru yose tugiye kugaruka muri kano kanya. Mutagira ngo ni ibihuha byanjye, mutagira ngo ndimo ndahimba, mutagira ngo ndimo ndababesha nkuko benshi mukunze kwitubwira muri comment. Ntabwo tuba tubesha, ni biba bivugwa. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, biri international, biri mpuzamahanga, bigenda byandika izi nkuru. Ubwo rero icyo dukora ni ukuzishakisha, natwe twazibona tukazibagezaho, kuko nimwe dukorera muba mukeneye byinshi kugira ngo mumenye ibiri kugenda bivugwa mu makuru mu ma equipe yanyu mukunda muri benshi, kuko ni byinshi biba bivugwa mu mikino. So iyi kipe rero ya APR Football Club murabizi ko iri ku isoko ry'igura n'igurisha, irimo iragura, irarambagiza abakinnyi bucece. Ariko amakuru mfite nuko hari abakinnyi benshi iyi kipe imaze kuganira nabo, ndetse bamwe na bamwe biganiro byagiye bigana ku musozo. Igisigaye ari ukugenda babatangaza gahoro gahoro. Reka rero twitangire muri kano kanya ikipe ya APR Football Club nk'uko ikinyamakuru footmercato.com kibitangaza, kibibreakinga. Ikipe y'ingabo z'igihugu biravugwa ko iri mu biganiro, iri gushaka rutahizamu w'Umugande yitwa Steven Mukwara. Steven Mukwara rero ni umusore ukina muri championnat y'icyiciro cya mbere muri Ghana mu ikipe ya Asante Kotoko. Numwe kandi mu basore beza mu busatirizi ikipe ya Asante Kotoko ifite igenderaho, ndetse akaba aherutse no guhamagarwa mu bakinnyi ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes izaba yifashisha muri qualification z'igikombe cy'isi cya 2026. Uyu mugabo kandi byinshi tukuye kumumenyaho, impamvu iyi kipe ya APR Football Club irimo imushaka cyane
nuko amasezerano ye muri iyi kipe ya Asante Kotoko yamaze kuba arangira, akaba adashaka gukomezanya ukundi nayo, akaba ashaka kuyivamo. Bivuze ko ikipe ya APR Football Club irimo imuhanganiye n'andi ma ekipe agiye atandukanye, kuko kugeza uyu mukinnyi ni free agent. Ibiganiro bivuze ngo ku ma ekipe yombi imiryango irafunguye, ikipe yose yamukunda iri tayari kuba yajya kuvugana nawe. Ikipe rero ya APR Football Club niyatanzwe, yagiye mu biganiro n'uyu musore kugira ngo barebe byinshi yabafasha, kuko ni umusore mwiza. Steven Mukwara arazwi cyane hano muri Uganda, muri shampiyona y'igihugu ya Uganda ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Nimba mushaka kumenya, mugende mwandike muri Google Steven Mukwara, muraza kona palmarès ize muri rusange, cyangwa se ibigwi bye, ibimuranga. Ni umukinnyi umeze ute, afite izihe skills, afite izihe qualité zihariye ziri unique, cyangwa se ziri uniqueness abandi bakinnyi badafite. So birumvikana ko ari ibintu bigoye cyane, ariko APR Football Club ikavuga ko uko byagenda kose irakomeza kuganira n'uyu musore, bakareba ko barangira bamusinyishije. Uyu musore kandi yakinnye mu ma ekipe agiye atandukanye, harimo Vipers, Uganda Revenue Authority ndetse na Maroons FC, zombi zo muri Uganda iwabo. Afite imyaka 24, bivuze ku kijyanye n'imyaka y'ubukore ni umusore mwumva ko akiri muto, imyaka 24 wikira umusore w'amaraso mashya, akora cyane ku myitozo myinshi cyane, nta gihaha nta kwahagira. Ubwo rero afite imyaka 24 kandi ni umusore ukiri muto rwose. Ikipe rero ya APR Football Club kandi ubwo tuva ku musore Steven Mukwara yerekeje amaso muri Cote d'Ivoire ikugira mu ikipe ya ASEC Mimosa. Ubwo ni abandi bakinnyi babiri bakinira ikipe ya ASEC Mimosa tugiye kugarukaho nabo. Ikinyamakuru Foot Mercato kivuga ko ikipe ibashaka bari mu biganiro ni ikipe ya APR Football Club. Ngira ngo ni ibintu bimaze, ntabwo ari ubwa mbere mwumva ko ikipe ya APR Football Club iri mu biganiro na bamwe mu basore bakinira ikipe ya ASEC Mimosa, ndetse ibiganiro bigeze kure. Icyo kinyamakuru cyavuze ko abo bakinnyi babiri irimo iraganira nabo akantu ku kandi. Uwa mbere yitwa Serge Poku. Uyu mukinnyi Serge Poku ni umwe mu basore namenye ko ari umusore mwiza nkurikije aya makuru iki kinyamakuru Foot Mercato cyanditse. Ni umusore wa 1.71 m, ni umunya-Cote d'Ivoire wavutse tariki ya 13 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'ibihumbi 2000, bivuze ko afite imyaka 23 y'amavuko. Yavukiye mu gace kitwa Dabu muri Cote d'Ivoire. Nk'ibisanzwe ni umukinnyi ukina mu kibuga hagati kandi ubikora neza cyane, ariko ashobora no gukina nk'umu-left winger bidasubirwaho cyane rwose, kandi akabikora neza cyane. Uyu musore kandi ikindi nabashije kumumenyaho nuko ari umuroko cyane, kubera ko nta yindi kipe yakiniye uretse ikipe ya ASEC Mimosa. Bivuze ngo ni umwana w'ikipe, babakeneye twita ko ari abana b'ikipe nyine, usanga ibintu byose barakuriye muri iyi kipe, kuko yakuriye no mu academy k'ikipe ya ASEC Mimosa, akaba yitwa Serge Poku. Ni umusore kandi utsinda ibitego, kuko muri CAF Champions League baherutse kwitabira y'uyu mwaka yateye imikino 12 atsindamo ibitego 3 na assist 1, yabyaye igitego. Ikipe rero ya APR Football Club iramushaka gusa, ariko bisa nibigoye, kuko ku kijyanye no kuba bamubona mu buryo bworoshe, kubera ko agifitiye ikipe ya ASEC Mimosa amasezerano atararangira. Ni amasezerano azarangira umwaka utaha mu kwezi kwa 8. Aracyafite amasezerano y'iyi kipe rwose azamugeza mu kwezi kwa 8, ariko ibiganiro bibaye ku ma ekipe yombi bakumvikana n'umusore bigakunda, kuko avuga ko we yiteguye kuba yasohoka. Igihe hari ikipe imurambagije bakumvikana n'aba agent, ndetse n'ikipe
ndetse n'ikipe ya ASEC Mimoza yiteguye kuba yasohoka muri iyi kipe. Serge Poku azwiho kuba ari umusore ubangutse mu maguru ye kandi urekura za pase z'amazi nka zimwe mujya mubona muri Premier League witwa De Bruyne arekurira witwa Haaland, cyangwa se tuvuge no muri Arsenal witwa Martin Odegaard, za pase nziza cyane barekurira ba Gabriel Jesus. APR Football Club rero imubonye ibonye umukinnyi mwiza, kandi amayikipe yazamwumva ku buryo bukomeye cyane. Za Rayon Sport zajya zihora zihindukira zirya ibitego byinshi umusubirizo, ndetse kandi nkeka ko no muri CAF Champions League yazabafasha kuko we arayimenyereye cyane. Urabizi ko ASEC Mimoza birumvikana ikipe ikomeye cyane, ihoramo muri yaba CAF Confederation Cup ni CAF Champions League, ni ibintu toto kuri iyi kipe ya ASEC Mimoza. Dusoreze kurundi mukinnyi wa kabiri ukina ikipe ya ASEC Mimoza bivugwa ko iyi kipe ya APR Football Club imushaka, yitwa nk'uko mbikesha nyine ikinyamakuru Foot Mercato kiravuga ko ari uwitwa Tidiane Diomande. Tidiane Diomande ni umusore icyo wamumenyaho, amakuru nabashije kubona nuko akina aca kuri wingi y'iburyo asatirizamo, kandi kuri counter attack ze ziba ziteye ubwoba cyane kuko awunyuza hasi cyane. Yavutse muri 1999, bivuze ngo afite imyaka 25. Akinira ikipe ya ASEC Mimoza kuva muri 2021 nibwo yageze muri iyi kipe, akaba birumvikana nyine ari umunya Cote d'Ivoire. Amakipe yanyuze mu makipe y'iwabo cyane n'ubundi arimo nk'ayitwa Williamsville muri za 2017, mu gihe muri 2019 yavuye muri Williamsville yerekeza muri ikipe yitwa Chirac Football Club, nyuma nabwo aza kuyivamo nayo yerekeza muri FC San Pedro, imwe mu mayikipe meza cyane. Ubwo hari muri sezo ya 2020-2021 kugeza ubwo yisanze mu ikipe ya ASEC Mimoza amazemo imyaka irenga 3. Ngayo nguko rero nabo basore kugeza ubu ikipe ya APR Football Club ishaka, yaba witwa Steven Mukwara, Serge Poku ndetse n'uyu musore akaba yitwa Tidiane Diomande. Biramuka bikunze biganiro bikagenda neza rwose, nta gihindutse iyi kipe ya APR Football Club iraza kuba isinyisha bano basore uko ari 3, n'abasore mwese mwumva ko nyine ari ab'ingenzi bakina mu myanya myiza, kandi ikipe ya APR ikeneyemo abakinnyi beza bafite experience, abakinnyi b'abaroko bazi icyo gukora, bazi amarushanwa ya CAF Champions League icyari cyo. So ngayo nguko rero mukomeze gukanda subscribe kuri Sport Galaxy Rwanda, tujye dukomeza kubana mu makuru y'imikino duhora tubagezaho umunota ku wundi. Sport Galaxy Rwanda twibera mu mikino, duhumeka imikino, ikindi kandi dukunda n'imikino. Sport is our universe. Niba nawe ukunda amakuru y'imikino ngwino utwiyungeho na